Бардыңыздарга салам. Кымбаттуу катталуучулар, мен оптом метраж рядында турам. Бүгүн пастелдер тартып көргөзөм. Пастелге материалдарды. Айтыңызчы канча? 70 сом. Метр 70, метр 70. Томазилер канча? 100 сомдон метр. 100 сомдон. Жакшы. Ак, мына жолуктар канча? 15 сом, 20 сом. Мен эксонго жана эле таштадым го силерге. На. Только тыйындарым майда чүйдө ушуларга кетирип атам да. Мынакей. Канчадан? Пастель 350 сом. Готовый ба? Готовый, тайя. 350 сом дейт пастель. Готовый тигилген. Материал эмне кездеме? Бамбук. Бамбук, Канчадан мурунку чыптарго российский? 450 сомдон. Пастель, тайя. Пастель. Даяр 450 сом. Өзбекстандыкі. Өзбекстан, Жылыктар? 15 сом, 20 сом. 15-20 сом. Ак сырттар канча? 45 сом, 50 сом, 60 сом. Мына эмелерчи детский. 70 сом. 70. Супаралар канча? 250'den tortup 500'e var. Katakçı yapar. 250'den 500 сомго чейин дейт. Дальше кеттик. Канчадан сизде? Жаксыңар. Дубайдан ба? Мына готовый төшөктөр да? Набор, Канча төлөнгүч, канча жер төшөк? Бамбуктан ба? 4 төшөк 12 төлөнгүч, 6500 сом. 6500? Чыбакта 2500. Чыбакта 2500, 2500. Дубайлар 1500 бар. 1500 болгондо канча төлөнгүч? Төлөнгүч жок эле, 4 данасы. Канча? 1500. 1500. Баркыттарчы? Баркыт 3500 төртөсү. Төртөсү 3500. Төлөнгүч жок, Булар готовый. Канча? Кыздарга сеп кылышат да? Сеп кылышат. Заказ кылсаңыздар получишь. Заказ алам. Заказ берсеңиздер, урматтуу катталуучулар, ушул жерден алып жөнөтөм. Канча ушулар? 500 сом. Жакшы. Сиздечи? Булар 120'dan. Eni endü. Eni 220. Et döşeki 3 metrelik ketет mınalardan. Eni endüsüden. Түлүбөйбү булар? Yok, kaba. 100% kaba. Кирип кетпейби? Kağızlarını körsетip verin ben. Yok. Сертификат менен да? Ova. 100 дедиңиз, 120'dan. 120? 10 et döşeki 30 metre gidiyor. 3 metreler ketedi. Uzun üçünde uçadı, 3 metrede bir mende büyükte öyle koyat. 1,5 yakı buladı, 2,20 yakı. Sonu жакшы. Булар эмне, фамазилер? Фамазилер. Канча бар? 100 сомдан 120 сомдан 2 türü var. 120, 2 türü. Хорошо. Keyle bolan famaziler görüyle kızım. Otozası var. Так. Готовый, силерде дагы? Готовый бу? Готовый. Канча? На 2 kişilik, на 1 kişilik hocam. Канча? На 1100'dan hocam. Nalar 650'den. На 450 сомдан var. Материалдар, кездемелер канча? Детский. 120'dan metraj. 120. Көздөр канча? Яз. Bunası 70 son. Bunası 240'lık bu 90 son. Hocam bunası 45'lik veren. Ona gözler. Sizdечи? Детский аласызбы? Детскийлер канча? Жо, детский албайм, мен тартып жүрөм. Тартып атам видеого. 120, 130 да. 120, 130. 120, 130. Булар канча? Bunlar ama şunlar hocam.
Qanchadan qanchaga? 80'den 120'ye çayın var. 80'den 120'ga чейин. Жаздыктар qancha? Öylesi. Kimiki bu? Sizdeki qancha mına? 2000. 2000? Qancha 2000? 4-2000 so'm. 4-2000 so'm. To'shaklarlar qancha to'shaklarlar? Ular 8,5 ming, 10 ming, 5,5, 6,5 her türlü. Jo'long'ichi menen da. O 4 döşek 12 jölöngüç men. 10 jölöngüçlüler de var. Qancha bu? Parası 4.200. 200 dek. Bakeri mi? Argin mi, Köşeli almay? mi, yok pastelli mi? Mınavu metrini aytsangiz mınavu. Başlar 120'den. Bunlar başlar tozaları. Ilinip turgany siz düşüp kalasız. Mundayrak bolup tursangiz ilinip turgany tartayın. Mınaki. 120'ya bardık ele. 120 mı? 225. 225 şirması. Mana şu arada da 13 şu arada bir yana nima qilar. Et to'shaklarga 3 metr ketadi. Beriga komkalarga 4 metr ketadi. Nimalarga? Sizga ayolga erkaklarga? Erkekке бар bu, erkeklerge, ayoldarga. Nimasi? Же men tartib atam, albayım, tartam da, tartib zakaz berse. Mana shular. Alıp ketemi. Erkakka mana. Mana bor, mananikini tortizlar. Tarttım ha. 120 ekan da, в основном 120 deydi. 225. 225 şirması. Bular da ile 120 da. Kança? 100 so'mlik. 100 so'mlik. 120 so'mlik. Ma, köpülük. Kança? Non aytib qo'ysangiz? 180 so'm. Köpülük 180 deydi. Bular 180. Qancha barqitlar? Barqitlar. 370 so'm deydi. 370. Bular qancha? 75. O'tib ketayinchi. Обеден. Ketayinchi. Qanchadan sizda? 120 so'm. Bunlar var 180 so'm. 180 da. Ana yo'q 150 so'm. 150, 180, 120. Клубника. 120 so'm. Клубника qancha клубника? Nika 180 so'm. Milyon. Ha, lion bu bor. Tagine töşük, bitta töşük. Bu qancha? 150'ye berim. Barqitlar, qanday barqitlar? Tazası. Российский краскалар, мыналар спец российский деп. Мынаям спец российский, мынаям спец российский. Мынаям темір. Qancha? Buna arzanı var. 330 so'm. Arzani Mınalar 300. 370 so'm, 360 pul berim. Российский краскалар. Mınaya российский краска. Электросветы var. Российский. Оранжевый var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 türü var. Barqitning 6 turi bor ekan bu yerda. Güldüğünü 18 türü var. 18 türü var. Şunu hazır tüylerini ko'rsatam. Rossiyada o. Bir. Bunlar 2. Bunlar var 3. Bunlar
Elektrosvet alasan alırsan 4 gülünü göstereyim. 5 gelinçek 6 Mınav halı sveti, mınav kök sveti. Gülü bir. Mınav alma gül. 7 Nanavinka 8 Mınav 9 Mınav 10 Mınav 11 mi güldür? 12 Тоже новинка. 13 это Sony. Российские краскалар. 14 тоже новинка. 14 на 15. Түсіне көрсетейін. Тоже новинка. 16. Hürrem деп. Hürrem? Жаңа шықты. Дағы içkeride бар расветка. Қанша ушу гүлдү барқыттың қанша расветкасы бар? 15 дедіңіз бе? 15 расветкасы бар, 18 түрі бар. 18 түрі бар Азыр екен. мен 15 түрін көрсөтүм. Дағы 3 түрі içkeride бар. Жақшы, көп екен да түрлері. Қаншадан қаншаға чейін эми түрүнө карап? На российский краскалары тоже Самарканд российский краскалары 370 берем. Мынанысы краскасы өтө кымбат, пушто деп. Булар 380 берем. Мына 370, мына 370 российский краска, мына 370, 370, мына 360. Мына 370. На новинкам көрсөттүм. Мына российский краска 370. Мыналар эми 360 сомдон. Бул Самаркандын өзүнүкү. Самарканд өзү. 300 қанчалаш бар? 360. Бүйөр аласың. Алар российский краска тоже. Буну простой краскасы. Өзбекстан өзүнүн краскасы. Тоже Самарканд. Бирок мына качествосы башка, мына качествосы. Мына арзаныраак келет, мына кымбатыраак. Ооба, көрүнүп турат. Булар дагы арзаныраак сорттор окшойт, э? Булар канча? Кайсы мыналар бул кымбат. Наоборот ба? Наоборот, мыналар ушул жерде турганлар бүт кымбат. Российский краска, спец деп коет. А мынаны простой мына. Мынау кымбатыраак, мынау жеңилирээк. Бул эми простой болуп, простой эмес өзү колдонгон мурунку кычымдар. Сегиздегилер, мыналар эми новинка. Каналыңызда эми? Ооба, Универсал KG деген канал. Канчадан канчага чейин баасын эле айтып койсоңуз? Баасы 65тен 130 сомго чейин. А мыналар ушун кымбат мыналар. Кайсылар? Мына ортосунан бөлүнө турган. Булар сарай сатин деп коет. Булар мына ям расветкасы бар, и мына расветкасы, и мынаны темныйсы бар. Бордовый и синийси бар. Булар эмнеде? 150 сом, 140тан көп берем. 65тен 140ка чейин экен да сатиндер. 65тен 140ка чейин. Мына мусорларыбыз албаңбы? Жок, албайм, мусорларды албайм. Мыналар мына. Мыналар бар, тоже красивый. Мыналары
130 so'm. Silver satin. Silver da. Minalar mana 65 so'm, mana 90 so'm. Minalar aktifler 90 so'm, 65 so'm, 65 so'm, 65 so'm, 90. Bir minalar ham bor 90 so'm. 85 dan ko'taram bularni.